Thobela ke rena ba Ganapiane mo Glencoe re foune mo ba ga Moremi re kgopela thuso e re kgopelang sale re kopana le mathata ka mo Ganapiane go thoma ka 2014 o ile go a tlhokofala mokgekolo wa ka mo gae and then ka 2015 re sa re lebetše go a tlhokofala morwagwe yo mogolo and then ka 2017 wa tlhokofala gape setlogolo a ke tlema and then re sa re le gona mo re sa re dutše re sa re a fodisa dipelo ngwaga o sa ya ka 2018 wa robala ra ngwana bana and then after mo ya wa re lekile go sepela ra tsamaya re nyaka thuso mo bathong ba re ba tshwanetse gore ba tle ba tlhatswe motse o na le leswiswi ra reka pudi motho wa gona a tla re tlhapisetša ka mo motseng and then after mo a tšea pudi a sepela ka yona and then ra dula ge re dutše mogala ba ka motse na ntše a tshwenya ka maoto re mo isa godimo le fase re mo isa sepetlele re mo isa kwa le kwa re khumana re sa khwetše thuso a feleletša a robetše ka 2020 ka April and then e sa le mogala ba motse a robala ka 2020 ka April rena bana re ile ra palelwa ke gore re ka nyaka thuso ka baka la gore le mašeleng na se gona na gore re ka kgona go tšwela pele re nyaka thuso mo re nyakago bjaleng re kwile maga Moremi mo SK ba re ba kgona go thusa batho bjaleng re re aowa le rena ba Ganapiane re ke letšatši le re tlhabeleng ba ga Moremi ba kgone go tlo re thusa ka mogare ga motse o re nang ka gare ga ona o eno gore le mo bošegong a re robale ka nako nngwe fo kwa dipitša di lla ka mo kitšhini ka nako nngwe kwa crutches e lla mo passageng o sa tsebeng gore go sepela mang mo passageng a tsa gore le gane bjale awa a go loke selo ka gare ga lapa be re kgopela thuso ba ga Moremi le rena re thuseng re ke re tshwareng le malapa a mangwe re khumane boroko mo gare ga lapa la Ganapiane.